Otkrijte skrivene dragocenosti mudrosti u knjizi Jakovljevoj. Da li ste vi hrišćanin koji traži i gladan je večne mudrosti i vođstva? Ne tražite dalje. Predstavljamo našu fascinantnu novu seriju u knjizi Jakovljevoj Riznica dubokih uvida i duhovnog prosvjetljenja. Iskopajte dragulje praktične vere i vidite jasno u vremenima kušnji, ojačajte vaš odnos s Bogom, prihvatite autentičan hrišćanski život. Pridružite nam se na transformacijskom putovanju kroz stranice Jakovljeve moćne poslanice. Otkrićete tajne otporne vere, božanske mudrosti i nepokolebljive nade koje ova izvanredna knjiga sadrži. Uskoro ćemo početi. Ne propustite ovu priliku da obogatite svoj duhovni život. Ostanite u toku sa našom nadolazećom serijom i krenite na nezaboravnu avanturu s nama. Pripremite se da budete inspirirani, osnaženi i opremljeni kao pravi učenik Hristov. Zajedno ćemo istražiti knjigu Jakovljevu kao nikada ranije. Spremite se za iskustvo koje će promeniti vaš život. Pridružite nam se u našoj novoj seriji u knjizi Jakovljevoj i krenite na putovanje kako biste iskopali bogatstvo mudrosti unutar nje. Ostanite u toku sa datumima i detaljima. Vaš duhovni rast vas čeka. Predavanja se održavaju u Novom Sadu svake nedjelje.